2:20 біз қазір Египеттің мындай Мысыр пирамида жағына бара жатырмыз. Это у нас багаж, надо тамақтарады. И менде сумка, керек заттардың барлығын алдық. Асель, передай привет. Передай привет, пожалуйста. Вообще не знаю, что будет на этой поездке завтра. Бос. Я хотел с вами познакомиться. Меня зовут Камиль. Охрана это туристическая. А что нам цветы не передали? Гомма доля, сама гомма. Они очень хорошие. Так, немного обзор. Мына жерде бізде кішкене базар шетер, но сувенирлер анау мынау и ана жақта төменгі жақта өте көп қарауылдар, адамдар бар, олардың барлығы тие аттарды жалға беріп табыс табады, короче. Желді көріп тұрсыздар, желде мына жердегі тастарды да көріп тұрсыздар. Біз қазір айналадан съемкаға арналған песок іздеп жүрміз. Мына жерде песоктар бар екен. Для того, чтобы нам нужна для съемок. Мындай тастарсыз. Жүрген жерінде осылай $1 деп айтады. Для того, чтобы сделать өздеріне ақша. Мына жер өте қатты суық, потому что бізде примерно 22 градус алматыда, одан 4-5 градус алып тастайды. Получается, бір 15, бір 16 градус қана. Өте желді и суық. Нереально. На самом деле не классно. У нас милиция ранглып жатыр бізді. И біз какой-то Ладно, вообще ничего. О, господи! Ничего, капец, как страшно. И біз какой-то Короче, я ужасно боюсь, не было отрыва. Я ни хера не понимаю. Короче, набор фломена возьми Аллахам. Хорошо, что очистить с собой. Базардың шаруасын аяқтадық. Теперь нам домой. Ну, примерно словлем, или тамақтануға барамыз. Жалпы базарға барған кезде самый большой нәрсенің бірі, олардың $1 деген жерде сенбеу керек. Және нақты өзіңе керек зат алу керек. И всегда саудаласу керек. Түсіндіру керек, в общем. Здесь наш
Even though you're not here yet, my heart is there. Just yesterday you were a whisper in a prayer, and now you're about the size of a bluebird, and I already love you. Oh, I can't wait till I can hold you in my. I'm searching through the embers for something in the past, and all these fading treasures, just memories that won't last. Like back when we were friends, now we're strangers again. Благодаря людям, которые трудились, и всегда наши казахи, любители туристов, щедрый и добрый народ, всегда остаются доли ребята у туристов. И это не важно, это легко. 겨울송이